Into kwezenkulu ukuthi sikhulume la ngokhethekile la siletha khona abalaphi bendabuko igama kupastor uningi sivakashele la Mkhulu Ndlela insizwa kaNdlovu uma lapho indabuko naye uzowathi ke kwelekelele kunjani Mkhulu Thokozane pastor Thokozane ngithanda ukubingelela kubalandeli bonke ngibingelele kubabuki bonke ngibingelele South Africa yonke mina ngimkhulu Ndlela insizwa yakwaNdlovu ngiyabonga leli thuba ongipha lona lokuthi sifundise isizwe sakithi ngeenkinga ezidinga usizo ezidinga into ukwelapha kwesintu akusiyonke into ezolashwa ngesilungu kukhona okunye ekudinga ukulashwa ngesintu namhlanje ngifuna asibheke la nje kafushane udaba lokungakhonsivi kwabantu abantu abaningi uthola ukuthi njengamanje banokufaka ukuthi sebazame kaningi ukuthola abantwana so abana siqiniseka ukuthi ngabe lo mama ongabathola abantwana ngabe lo baba kodwa sebazamile ukuya kodokotela lokho lutho ukuthola abantwana bayisensa nezikhuthazi lezi zesilungu ethola lamakhemisi ukuthi umuntu abe fertile kodwa akusebenzekanga so ngifuna ubheke ukuthi nina njengabalaphi bendabuko nayo yini into yokwelekelela abantu abangakwazi ukuthola abantwana pastor ngizophendula ngithi yebo ikhona yabona mangabe uzalwe inzalo ikhona siyakhona ukuthi siyivule sibhoboze la kuvaleke khona ngoba singabantu siyadla ukudla okuthize abanye bayavalwa abanye bayaboshwa ngendlela ezingaqondakile engikuzazi ukuthi ungekuzibone ngeso lenyama thina ngoba singabalaphi siyakwazi ukuthi sivule la kuvaleke khona kodwa ma uphiwe inzalo ivalwe isimo esithize okushithi ngamanye into eveza ukuthi kunomuntu ongathola abantwana hayi ngoba fanele vele ngabakabatholi kodwa sebamhambela phambili mhlawumbe bamvala abantu abathile ukuthi angathola abantwana bakwenza ukuthi ubenze umuntu athola abantwana thokoza so ila khona nina nikwazi ukungenelela khona thokoza pastor basisa so ngifuna ukubhala niyabheka ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane noma nikwazi ukubavula bobabili yabona mina njengamanje ngidila kakhulu ngabomama okay ngoba abomama yibona abantu abathukwayo babizwe ngezinyumba bakhohle ukuthi lento iyenzeka even nakubantu besilisa kodwa nawo abantu besilisa bayavulwa ikhona imithi evulayo ubaba akhona ukuthola inzalo akhona ukuthi atshale imbewu nomama siyamklina simlungise ukuthi akhona ukubamba akuthiwa akhonsive la sikhuluma ngomuntu ovalwe isimo sabathakathi noma isimo semimoya hayi umuntu ohamba wayosika amathumbu avala inzalo angidode maso usikile asakhona ukulungisa lapha so umuntu abelesomkhulu so umoshe kakhulu ngoba manje sowusike indlela eyadalwa umdali ukuthi kuzohamba kanjena wena wayoyivala wakha amabonda kodwa umuntu ovalwe abathakathi uvalwe imimoya uvalwe mhlambe ukugula ukuthize siyakhona ukuthi sivule lapho ngamakhambi wesintu ayavula so nina abantu esengena ungasho nje sengena bavula babuya babe sebeneminyaka bengayitholi ingane emva behambele nina bavele sebenazi thokoza nkhehla bakhona abantu banenge kakhulu imizi yachitheka ichithwa isimo sokuthi kuthiwa mama uyinyumba imizi yachitheka ama relationship ayaphela uthole ukuthi so awusana njabulo ngoba manje awuyitholi ingane kumuntu omama iyisipho kakhulu isipho esikhulu kakhulu umuntu wesifazane engakuthiwa inzala abantu sisalethwa ukuthi sikhona ukuletha abantu emhlabeni sikhona ukubathwala in9 months yonke imizimba yethu yadalwa ukuthi ikhona ukuthwala lo mphefumulo lo kuze kushaya isikhathi sokuthi afike kulomhlaba manje abantu
abantu bathole indlela yokuganga ukuthi athi simvale lana simbophe kuze khona ukuthi impilo yakhe ingabi nokujabula mawunganangane pastor awunako ukujabula nanokuthi nje ushuthi nasekhaya nje umshamo osemshadweni umshado ugcine sekuduma ngoba indoda yakho landa lengenza ukuthi ifuna uvusa umuzi manje mase ungasabathola mina siyabona amathemba sayashabalala ovuka komuzi wayisi pastor kubhlungu kakhulu ngoba emzini wakho uthuka umyeni wakho uthukwa abantu basemzini kanti nakini la uzalwa khona isithunzi sakho siyehla awusahloniphekanga awusabonakala njengomuntu wesifazane kanti thothi into encane nje edinga nje ukuthi ithintwe nje bese kuyavuleka ubaba azakushiye ayofuna umunye umfazi athi ngoba wena uyinyumba ngihlalela inyumba enye indoda endlini kanti into ezingayilungisa lezo ziyalungiseka lezo pastor lezo nto lezo so ungathi isikhathi singanani ukuthi umuntu abona ama results mawuthi ngempela bevalwe imimoya yabathakathi pastor ngeke ngithi kuthatha isikhathi esingakanani ngithi hayi ngikhohlise ngithi kuthatha iviki ake ngithi kudependa ngenkinga yakho ukuthi ingakanani sithatha lapho sibheke ukuthi ngoba sovaleke kanjena inkinga lena ingakanani izodinga ukuthi siyikhuhlule ngayiphi indlela ni manje lezi ngithatha ngifaka amabinoculars ngibuke ukuthi before nimlapho ukuthi nihlole eqala ukuthi ulasho lo muntu kahle uvalwe yini thokoza khehla yazi kokunye yini kwamele ukuthi sikudonse ngokomoya silahle phansi inhlolo kuze sithole ukuthi uvalwa yini omunye uvalwa into encane ukuthi mhlambe wachithekela isisu noma wakhipha isisu azange agezwe amvale lo mphefumulo lo ukuthi ngoba wangikhipha azange ungeze azange ungilungiselele kumele ukuthi sithole singakuniki imbiza kanti uvalwe imimoya nje idinga ukuthi ugeze so iqabiso noma inani lomuntu ofuna ukugezwa noma ofuna ukuvulwa isibeletho ngingathi sivalekile akabathola abantwana mhlawumbe lingadlalela kumalini afuna umuntu alungise kangakanani noma nikhuluma sifikile umuntu selibone ubude benkinga nokujula kwakhe thokoza pastor kubalekile ukuthi umuntu sibheke inkinga yakhe ngoba ngizobheka inani thole ukuthi inkinga encane or inkinga enkulu yibona kumele ukuthi sibonane cala sibone ukuthi singenza kanjani sibheke le ndaba ukuthi ijule kangakanani no seba kakhulu abantu abakuthinte inombolo zakho mina ngitholakala ku WhatsApp ngitholakala na ku direct call inamba yami ithi 073 614 3597 ngizoyiphinda futhi 073 614 3597 siyabonga visueleke ngana kwethu mawukuthi unomuntu omazi kungenzeka wena affect lenkinga direct but indirect affect oba ngenzeka kunodadweni ngenzeka kunomngane wakho ngenzeka kunomuntu omaziyo isihlobo omazi endaweni ongabathola abantwana useshadile noma uhlala nomyeni wakhe ababathola abantwana kuze babe nepeace ingenelela insavina wena ukuthi ke ubatshela ukuthi nanga umuntu okwazi ukusiza ke la odabeni ofana nolunye ukhona umkhulu Ndlela sizwa kaNdlovu sizonisiza badanki siyabonga kakhulu.